Graham, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. I dobar dan dragi gledatelji, ja sam si Gazda i danas igramo Samp, odnosno danas ću vam pokazati neke objekte na mome serveru koji otvaram, koji se još sređuje. Pa hajdemo na prvi objekt. Pa to je prvi objekt, to je općina. Znači prvi objekt općina. Evo ga, ova općina se još sređuje. Dakle neće biti ovi stupovi, ja mislim. Ja mislim da ćemo ukloniti ove stupove i da neće biti stupovi jer ono ne možeš auto doći do ovdje. Dakle evo vam je općina. Evo na mapi ovdje je općina. I ulazi se vamo i kada uđete unutra, se čita, kada uđete unutra, vamo uzimate pasoš. Vamo možete opljačkati općinu, ali to ono, ako ste ono u krizi i tako, to i treba vam još para, ili da se izvučete iz kredita, iz dugova, opljačkate općinu, banku ili tako nešto. Evo, vamo se zapošljavate, vamo imate, ovo su samo ilegalni poslovi, ću samo malo ilegalni posao, već ima, čekaj samo otkaz, dobro nema vezite, ovo možete neki ovo možete neke informacije, ali to je informacije o poslu, da, vamo nema ništa. Ima još nešto za pokazati, nema. Dakle, to bi bilo to što se tiče općine. Idemo sada dalje. I, dakle, sljedeće je bingo trgovina. Evo, kao što vidite, prvo imamo parking. Imamo parking, to imamo kao 4 motorića. Vamo imamo kao kolica za stvari kako kupujemo. I vamo su automatski otvorene. Mora se petnitka, samo malo se učitaju objekti i evo ga, stigli smo u bingo shop. Dakle, prvo morate uzeti korku, evo, i sada idete i ovako razgledate šta ću za sat, pa mogu gledati sat, nema šta je vamo, kanap to ne treba, ovo je sprej, to ne treba, upaljač, da možemo cigare, odmah tako, super, fina hrana, ajde to mi baš ne trebamo, kupit ćemo da se ima kockica, pivo, ne pijem sok, ne pijem, nisam željen, i cvijeće, ne volim cvijeće, volim cvijeće, ali da. I znači sa ISO-om ubacujete i kada ste završili sa svojom kupnjom, dođete vamo na plati. I to je bilo to što se tiče bingo trgovine. Idemo na sljedeći objekt. I evo nas kod sljedećeg objekta, dakle sljedeći objekt je VIP, znači odnosno VIP Mobile Shop. Dakle ulazite ovako, evo tu su kao Samsung TV i kao neki Samsung proizvodi. Onda vamo imamo isto kao neke, vamo su Nokia mobiteli, a vamo su Kingston slušalice. Vamo imaju dosta zvučnika, slikica, nešto, nekih dekoracija, ovo ono, tu piše druga priča, ali dobro, uglavnom. Vamo idete kupi GPS, kupio sam GPS. Vamo možete kupiti i mobitel. Hajde. Evo, i sad koji ćemo mobitel uzeti? Pa, ajde, uzet ćemo iPhone 6, na vid možete birat koji ćete karticu. I sad možete i kupiti Boombox, to meni ne treba, to ja neću ništa kupovati. I evo, na mapi ona je vam tu kod ovog pištočića. Pa idemo na sljedeći objekt.
I evo nas kod Mozart sportske kladionice. Pa idemo, evo ono se ovdje nalazi na kartu imamo. Pa idemo vidjeti što to ima u kladionici. Dakle, kladionica po kladionici, normalno interijer, to je sve normalno, ovo ono. E sad, samo što se još ne može kladiti, ali kada bude otvoren server, jer ovo to još nije ubačeno, kad se otvori server, će moći sve će raditi fino. Pa idemo na sljedeći. Dakle, sljedeći objekt je državna lutrija. Znači tu dođete, a vidite, državna lutrija, loto. Dođete vamo, kupi loto i sad upišite 5, 24, 2, 5 i 4, 9, 7, 6 i sad čekate da od toga oduzme $2 i čekate da bude loto. Da vidite da ste dobili, a ako ste dobili onda dođete isto vamo i podigni dobitak. I idemo na sljedeću lokaciju. Sljedeća lokacija je AIK banka. Dakle, ima više banka na našem serveru. Dakle, AIK banka, ona je, nalazi se vamo, blizu, ja mislim da je tu gore i još jedna banka. Dakle, šta je vamo? Vamo možete opljačkat banku, vamo uzimate kredit, odnosno tu gledate, tu otplaćujete kredit, ta sranja, sve što se tiče kredita. Vamo AIK banka, AIK, i vamo uzimate kredit, najveći je od 20.000 i to tek na 10. level. Dakle, ima stanje i to sve kao i normalna banka. Onda vam morate otvoriti račun. Čekaj, da otvorite račun, da ja nisam vam, da, what? Nisam kod šaltera, a di sam, doktor, dobro, uglavnom nema veze. Što ovo bi? Što je ovo bio? Uglavnom, ovo je se nešto zabagalo, nema veze, a mi idemo na sljedeći objekt. I evo nas kod sljedećeg objekta, to je butik. Znači, u butiku koji nisu nikakve organizacije, koji ne žele biti u organizaciji, koji žele biti obični ljudi na serveru, oni vam mogu kupiti svoju odjeću i tako to da odnosno kupe svoj skin. I to je bilo to od butika, ne mogu još ući unutra. To je to od butika, idemo na sljedeći. Sljedeći objekt je prodavnica. Znači vamo kupujete alat, znači alat za vjerojatno onaj šarciger i tako ta stanja i dinamit. Za jer ćete prvo kao treba, kad ideš pljačkat banku, zlataru, nešto tako, prvo kao treba obit i onda tek možeš pljačkat. I to je to od prodavnice, idemo na sljedeći. I evo nas kod sljedećeg objekta, to je Cafe Central. Znači to je jedan restorančić, dobro, sada je firma zaključena, uglavnom. Znači to je restoran gdje možete jesti, piti i to. Znači ko običan restoran. I idemo na sljedeći objekt. I evo nas kod sljedećeg objekta, a to je Zlatara. Evo ga tu jedan vlasnik, Luka Markuete. On kako zove malo tu AFK. Dakle, sljedeći objekt Zlatara. Znači evo Zlatara, normalno Zlatara. Tu uzimate kao kupi zlato, prodaj zlato i ok, nešto ovo ne radi, ali nema veze. Vamo da opljačkate Zlataru, a vamo
ništa. Evo, Zlatara se nalazi ispred kafe Centrala, pa idemo na sljedeći objekt. I evo ga autoškola. Dakle, u drugoj epizodi ja ću vam pokazati kako radi ova, kako se zove, autoškola. Ali za sad ću vam samo pokazati ovako izgled autoškole, a u drugoj epizodi ja ću vam pokazati kako radi ovaj tip autoškole, jer nije ovo normalno, jer vidite, kao što ste mogli primijetiti da na parkiralištu ispred nije bilo nijednog auta. Zato jer to nije obično, nego je malo drugčije. Pa ajmo malo pogledati, znači čim smo ušli, evo tu je 3 stolce i tu kao ovaj šalter, da jedno se ne može se proći u tome, može, ali ne može se ući unutra. Dobro, idemo ovamo, da imamo što ima ovamo, tu opet neke klupe, stolice, ormarići, dobro. I to je to od autoškole, idemo na sljedeći objekt. I evo nas kod sljedećeg objekta, to je Forma Ideal. Znači to je jedna srpska trgovina u kojoj ja mislim da se tu prodaje namještaj i svašta nešto. Znači ja mislim, bar kako mislim, da će se vamo, da se kad kupite stan ili kuću, vi morate sami nadograditi, sami morate srediti kuću, kupiti namještaj i sve to sebi srediti kako vi hoćete. Ali u sljedećem klipu ja ću sigurno reći da li se namještaju, da li vi sami morate kupovati ili ne morate. I idemo na sljedeći objekt, odnosno to nije objekt. Na našem serveru bit će dva mala otočića. Ja ću vam ih sad pokazati. Pa idemo sada do prvog. I evo nas kod prvog otočića, to je vikend naselje, znači on se nalazi tu. Pa da vam malo pokažem kako izgleda taj mali otočić. Evo kao naravno to neka cestica, ovo ono, vidimo tu neke kuće, neki restoran, ovo ono, benzinska, tu ćete moći kupiti svoje kuće, to će sve biti na prodaju. Na prodaju, odnosno evo tu kao parking za ove tu kam kućice. Onda tu je kao neki kip. To je kao, to bi trebalo biti kao pijaca, tržnica. Kao tržnica sa voćem, povrćem, da ne mora ono iz ovog otoka ići u grad tamo da bi kupio sebi nešto jesti. Znači tu će biti i restoran i bit će i kafić, ja mislim. Odnosno, neće biti kafić, pošto će to sve biti u restoranu. Znači sve će kuće biti na prodaju i ove, ja mislim, kućice da će biti na, ne kućice, kamp kućice da će i to biti na prodaju. I eno ga zvoni, kao ono ko što imamo vamo, kao što je vamo, pošto je. Samo što je isto vamo stavljeno, znači da bude ono malo bolje. Tako da vidite koji tamo. Pa idemo sada na drugi otočić. A on je na drugom kraju, skoro drugom kraju, blizu. On je, sve ću vam pokazati, on se nalazi tu negdje. Nisam siguran točno, ali mislim da je tu. Pa ćemo sada vidjeti. I evo nas ljudi kod ovog drugog otočića, znači on se nalazi evo vamo, tu se nalazi i sad ću vam ga malo pokazati, znači tu su neke malo teško, vam treba polako jer se ošteti auto, znači tu ima dosta onako, ok, aj šta, ovo je malo glupavo napravljeno, vamo je, znači ovo stavljeno, vamo je garaža stavljena, a ne možeš se popeti auto, ne možeš ti doći, ne možeš proći autom, a kak sada ja tu da prođem, kako ja vidim.
kreativno projekt. Ne možeš probati. To je malo bukvalno napravljeno. Ok, znači i vamo isto kućica, i vamo, ok, vamo su sve same kuće, jedna vilica. I tu se znači, što je ovo? Aha, isto, ovo je velika kuća, ok. A vamo su vjerojatno ono parking za tu ono za brod da staviš, tako, jo plaćam, briga me. Znači tu je vjerojatno ono, evo vamo i za sunčanje ima sve. I to je bilo to što se tiče, čekaj, stvar sam ovo što je ono tamo. Evo malo teretanica. Šta je ovo? Aha, ovo je ništa, ovo je bez dobro. I to je bilo to što se tiče ovog kotačića. U stvari, to je to što se tiče klipa. Znači, eto ljudi, to su ti bili objekti. A ja i Purda smo imali u planu, znači, da naš server ne bude koji svaki drugi. Odnosno, koji svaki drugi. Pa ćemo mi na svaku kuću dodati teksturu. Znači na svaku kuću, znači baš na sve ćemo staviti teksturu. Naravno, to neće biti na OP, ali to ćemo mi naknadno dodati jer nećemo stići to mi napraviti do OP. Zato ćemo mi to poslije OP-a kao da to bude neki mali update. I dragi gledatelji, to je bilo to što se tiče od videa, nadam se da ste uživali, ako ste uživali kliknite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem.